Voin hi July ni som paruk sang ni som ni pakhat zirtop ni ania. Mizo official channel thir tu le ngai thatu zong zong te chi bai vekule. Tu na hian Burma News kanon puang le don ani. Tahana oxygen thon chho. Mizoram Chief Minister Puzoram Thangale Puram Thanmoya Papuya MLA East Tuipui Biel tu malak na in oxygen burza som pakua tahana thon chho ani. July ni som pathum chundar som pakhat khan tahan mizo thalai Pol Central TMTP ku ta theng chawa COVID-19 wanga nanna tur mek tu ten hena sem chuale ngal vekani dam lo te nun na hlutak a chan chuak ngeyang ti kan ring klat ani tahan welfare aizol po in tahan tan lalpan hena damna dilin kan tong trai pui thina damna an chan le ngei po kan ring pupa puyele Chief Minister Puzoram Thangate chunga tahan welfare aizol chuan lom thu kan soi tak mek meu ani e pupa puya hian ama sum sengin tahana covid tuar mek te than pui na hi alo sem chuak treu to a tuna oxygen man ringot po hi tam tham takania Burma poisa in chiat nuai thum hu zet ani ti in tahan lam hruai tu chuan an lom zian soi chuak ani Burma sipaiten meichia kumsom nga pakhat mi pong sualin an that zui Burma sipaite chuan rap thak takin Numlang village Mumok town sipa cheng meiche pakhat chu Burma sipai nun rong takte chuan du to kan pong suan nuwa thin an kalsan zui nin an soi No Month Army Khamer Zaruk som paruk te omna bulloka he meichia hi tin khai chungin bu muna akala Zankhuwa in alo ho lautin an chung khat lein hnai te chuan an soi he meiche thina thlen tu hi Burma sipai pathum te ania ma se tu te ma in Burma sipai te laka evidence thatok tak nei chung point an pu ngam si lawani ni zandar sari vel khan tin tha du nuya PDF le Burma sipai te anin beya Burma sipai lam hi som pariat vel an thi ti report ani mi pui lampo palin ramtan anun na hlutak an chan ani mi pui lam anun na chan ta te hi PDF pahni le khomi pahni te an nia zana chibai kan bu kani ni zandar som le minute som li vel khan tahana bomma puak boka he thu kan buat sai la hian ati puak tu kan la khra thei lo ani Yangon International Airport passenger te zinga Burma sipai ten man tu man nei tukin zinga Yangon International Airport atanga Dubai lama thlok chuak tur passenger zinga then khat chu Burma sipai lam chuan manan tum thu a put chuak thlat maya he news kan pu sai la hian enge thleng kan hreman bik lawani Burma sipai ta na nok sak le an hlau zong tak thlok chuak turanom ni an ring ani mak tak mai chu Burma sipai thuru khi apu le zeu zeu thin hian Burma sipai te inkara po in mu thiam lo na le khiru om nge ni mitam tak chuan an ngai ani Thailand atangin Yangon na oxygen phurlu ani Burma mi puite beise yang ngein Thailand ramatangin oxygen phur Burma mi puite beise yang ngein Thailand ramatangin oxygen phur trak chu ni zan khan Yangon athleng ta a he oxygen hi Mandala minibus line te boy pui ania oxygen hi kg sing khat sangria zariat lai phurlu ani bank suamani Global Treasure Bank chu tu ti hriat lo ten nimin chundar som pakhat le minute som khan an suam thuta he bank suam tu te hi mi pathum man nia taxi kalin silai voi thum man met puaka bank ka hian an lut ani Burma sipai le police ten bank lam hi panin kal ngal ma se heng mi te man an nilawa engza chi ange suman ruk chu hriat thaiala ni ri lo he bank rok tu te hi Burma sipai mi le sa tenge misual hrim ti hriat thei ni lo ma se mitam tak chuan Burma sipai te thil ti an ngai nge thle ani Burma police officer COVID-19 wangin athi Yangon International Airport athok police officer Excise Department ho tu puin hlang chu COVID-19 awangin nimin khan athi thut maya he police officer hi damdoi en kolman lavin athi ni in thudon na chuan a soi he police officer role hian police duty paruk te po in COVID-19 an positive ve bokani July ni sang ni somni pakhata po khan in sing
CID muna police training mi za somnga te po in COVID-19 an vei to bok ani kha ma se Burma sipai police te hian COVID-19 wanga boral zat an thup tlata wangin chanchin hria ta har hlea chuti rual chuan COVID-19 awangin an boi takzet ti ro achiang ta hle ani Burma sipai ten oxygen siamna khol an ti top Yangon khopuya oxygen an nei tlem em awanga mi puiten boi em lain Burma sipai te chuan an su asual tu khumpon chu in South Oglapa muna oxygen siamna khol chu nimin khan an ti top tir thut maya arun thlak tak zetani oxygen bei seile la tura ruwa puisur kara mi puin tlarte chu an khungai thlak tak zet ni in thudon na chu na soi tin khodanga tanga lokala oxygen ron thun tum tu te bur chu Burma sipai te chuan a then an lo man saka achan an han zo chuan damdo in hriat puina lekha in keng lo tin an pong polak sak topani an khongai thlak tak zetani Burma sipai te chuan mi puiten democracy lo pian chuanan tia ka le taxi da thalanga sticker an bela pon lamatanga chung lam lang theilawa an bel chu an hoem ema motor te po an check uluk sol view nin an soi Burma sipai te mol zia lang le ta an mani ngai in thu nei na pong lakin lalna changma se ram chung in rel bolna administration an thiam le silo engma ngai tu amu mal lovin school le office bazar le bank lam an hontir ngota COVID-19 that we fathleng le ta sia COVID-19 an kai ta chum maya an mang ang le si chuan mi puite hna COVID-19 damdoi le thil tulte sarkar damdoi in le sipai damdoi na peturin an TV atangin an puang le ta dum loya atak taka chuan COVID dam lo te chu damdoi in lama anat bit du le loi si lo oxygen mi pui chan tur po chului du tu Burma sipai te hi tu man engma an pe ho lawang ti in thu don na chuan a soyani Burma sipai sarkar chuan nimin July ni som panga khan thu chu an siama July ni som pasari tanga ni som ni panga thleng office khar tur ti an puanga damdoi zorna dorte ro hon an phal thu an puang nima sela private damdoi zuar te chu khar turin an vo le loya oxygen bula an lak sak ba ka oxygen siam na khol an khar sak bok nen boina in thazar mup ani bere tin Yangon lama po COVID-19 awangin thina in thazar mup ani bera kuangin na dai seng lawa puana tuama an hal ral lo le puana tuamin an phum top zel ni in ruang boi pui tu te chuan an soya eng tak tong zelang mo Burma sipai council chunga action la ho turin US in ASEAN angen Burma sipai council te khosak dan sang action la ho turin US Secretary of State Anthony J Blinken chuan ASEAN a hril thu July ni som pathum khan thu chua asiam he US video conference a hian ASEAN Foreign Minister le General Secretary te antela Burma sipai council te antel lo thu hriatani US Secretary of State Anthony J Blinken chuan Burma sipai sarkar na anlak thua poyati thua soi chiama rol rala chelo turte democracy an nei theidan turte le dan lova an man te chu awat turin ASEAN le tho puite anorna sat thua soi ASEAN chuan Myanmar tan an dan zam panga thei apoimo hle dona atran tu te chunga palai du sak turin ASEAN chuan angai tu adon ani atran tu te chunga palai da sak turin ASEAN chuan angai tu adon ani he meeting a hian US Secretary of State Anthony J Blinken chuan US thuti amangin boruak chekara COVID-19 laka ASEAN tele atho puite tang kopin na sataka mala thuai turin ange nani US chuan China chimlam tuipuya dan lava tollu te chu andang chot to a North East Asia lampo an khar sak mek thua soi mekhong lama US ne na tho ho na chu ain hong zel don ti thu Anthony J Blinken US Secretary of State chuan a soi Singapore Burma khwal jin lu phal ani to lo tunlai COVID-19 hridar chiam awangin Burma mi khwal jin Singapore lu phal ani lo thu July ni som panga khan Singapore sarkar chuan The Straits Times sa atarlang Singapore Ministry of Health Department chuan ni som ni pakhat chung jin phalna po ti top sakanianga
tuna la chambang te po COVID-19 test tir vek turani he test tur hi a thlena tanga ni thum he test tur hi an thlena tanga ni thum ni sari ni som pakhata te test an niang atum ni na chu ni som palia test turan ni COVID-19 ria dar lo nan ram ri le mun tin an fim khur hle ani ram sang sanga COVID-19 din mun le Singapore ram dang mi le sat Singapore ram dang mi le ram chung mi te din Singapore ram dang mi le ram chung mi te din mun khai khin zel ani anga dang lam na aom chuan safe travel website a hria tir zel ani ang Japanin Burma dollar makta duai nga point pariatina tran puidon February ni hi Burma Sipai Council sarkar na anla katang khan ram chung mi puiten har sana tam takan to ka chu mi chom dol na tan Japan ram chuan dollar makta duai panga point pariatin an tran puidon thu Japan Foreign Minister Motegi Toshimitsu chuan a soi khovel a in chom dol pol WFP le UN Children Fund atang po in Thailand ram ri om tele Burma chim thlanga om liam tuar mi nuai khat sing thum sang ruktan tran puyan bei sei thu hriat ani bok tuna Japan ina pek nu lung ber hi yangun mi pui nuai ruktan WPF kal tlangin dollar makta duai li inan tran puya Burma democracy an nei theina na in thlanna le mi puitan ba ka su chi an pai thak nu thleng khan dollar makta duai som ni na pui to bok Japan sarkar hian tran puina pele don ti Japan Foreign Minister Motegi Toshimitsu chuan press conference a soi Japan sarkar chuan kongzo le Burma Sipai nan soi sak an mi man te hi adem lea do on san su chi le midang an man te hi chuwa wat turin le democracy kong an zo ngei theina na ngen na sa hle ani Burma ne na insum don ton na po achu chat to a hu ho le mimal tang kopin US le ram dang te ne na tho ho nei ro an la nei ri lawani Burma Sipai te chuan COVID-19 mang tang ka in tan chan tha hun tha lain mi an that ngek mai ani Burma Sipai Council du lo kong zona thathau taka telve thin Mandalay huam chung Vuantun district te shu khua cheng Ushu san le Uzolin te chu Burma Sipai le police somthum rol chuan an ina zuni somni paria thim lima anwalu khunga nima sela wanei thak takin ina an lo om lo ani Sipai te chuan Uzolin nupui chu hruain konga an that zui ngala tual chung mi pakhat chuan chumi hnuwa po chuan Burma Sipai te hian in chhin reng an nei lo ani thilom dan fi kan duwa ti chuan chung kolama har sanna thlen to lo turin kanwa biani tina soya an khuwa NLD chairman Usu san kumsomli palimi po July ni som panga khana boral ta ani engtianga thinge ti hriat ani lawa reive tak mutmo hnarmoa zonani hnuwa an khuwa papakhat chuan ka kut thlak an na deuh wangin a thiani kha tina soyani an ruang te hi COVID nat na vayang che in plastica da an nia an mel chiang tak en phalani lawa thatak le film khur tak an ni lo zia hi mithita te chung khat nai wai mi pakhat chuan a soyani Burma Sipai te hian an mani do dal tu piang te chu shrem an ni chuan darkar somni pali chuin an thi thin ani chung an mi tha te ruang then khat chu COVID minglamin COVID nat na wangin an thi tin COVID mang tangkai nan du an thata mia an chung te na COVID-19 wanga thi tin an hriat tir thin ani mithita te vuina hnung an nei na po ruang bul hnaya omle thlana vuiliam thleng po in an chung khat te meu po khap sakhial an nia Ushu san le Jolin te chu Burma Sipai lamin dam doina check na nei fel nu zandar som pani vela pintali police office a thon an nia chu mi nu rei lo te a Ushu san chu ni kho khelavin om ngala dam do in lama thon le ti ba khriat ani lo July ni khat lai lama Vuandun khuwa thlan muala ruaka in vuina an nei na hian thalak phalani lawa Burma Sipai te hian online atarlan le thu the dar lo turin an vawani ber thita te chung khat leina hnai tak pakhat chuan mi somaya tam thlana kalphal sak an ni lawati Ushu san nena an mantel Uzolin chu July ni thum khan ming sign tirin zela tangin a chuak to a
Uzolin po liam na taktuarin ama ten kora ha thailo hial in an siam ti hriat ani an pahnih chungchanga thudik hriat tumin police office a thu zo fi anina a phone in an biak po thailo tiin Myanmar naw chuan a chu ani ole khati zongkha Burma chanchin thar kan puan theite chu ania Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong te in zawai chunga kan loma fingkhur tak chunga Sri Puilaka in him theinan pathian in ompui vek chewro se